салом алейкум бародаро, ман Тимур Хусайнови канали дождорон чихеле ки дар вай видео абишат кардаги будам ина имрӯзи вақти соат расид видеообзори Volkswagen Polo 2020 дар кузови нав. Бисёриятон медонед ки Volkswagen Polo как минимум 5-6 сол шид вообще кузов алиш кардаги набуд. Ана имрӯзи вақти соат расид 2020 кузовша алиш кардан, салон алиш шидаги, хеле изменения калон шидаги. Имрӯз пурра кардам аша мефаҳмонам статистика, Яндекс, тариф, комфорт, некомфорт ва дигару дигар. Обязательно то хушта тамошо кунед бародаро, ягон ҷоша нагзаронед. Чизе ки шумо дар интересе мумкин дар мобайн ё дар охири видео биёяд. Ҳозир пурра кардам аша мефаҳмонам. Рафтем. Ина ҳамун Volkswagen Polo 2020. Бародаро, Яндекс такси ёра ман рости гап навзадам, ай сабабе ки маро заблокировать кардан. Ана кадоме ки дар Instagram подписация кардаги ва ё медонанд дидагиан, чунки ма бисёр вақт сторис мекунам чи гапе нашава. Дар инҷа наклика буд отдел по борьбе с плохими клиентами, Instagram ва дигару дигар. Ҳозир ҳамаша кандем, ай сабабе ки моро заблокировать кардан, по правилам ҳамаша кардем. Единственный Timurka.setav дар инҷа мондагия Instagram-у аяқиб дал ушол Timurka.setav. Кадоме ки Instagram моро надорад, дар омада подписация кунем, унҷа видеои беҳтарин дорем. 60 регион Тверская область. Так, бародаро, иҷада ҳозир чисто по внешнему виду гуфти гапо ҳамаш қариб як хела. Единственный дадрин комплектация алиш мешава. И машине ки ҳозир дар мо ҳастай, ана комплектация ира Respect меган, и более средняй. Так. Биёин ҳозир рул сар мекунем. Рул самый простой. Даже айдам поёнам ҳастай ба фикрам, увидиш ганда дигарай. Моторш 1.4, комплектация ки айда поёнай. То, что дар мо ҳастай. И чисто 1.6 бародаро. Так. Як. Ням хэмекин заводид меша. Ма рости гап чисто тоҷикиш гирифтестам. Чихеле ки дар вай видеоам гуфта будам, ӯзи буд такрор мекунам бародаро. Мақсад ягон минус, ягон камбудӣ дар видео диден, обязательно бинависен. Ягон ҷой чиш неста. Иншалло мо дар оянда ҳамаша ислоҳ мекунем. Так. Инҷа шумо метавонед соатҳоро алиш кунед, хай чисто необязательное. Гирон мекунем. Музыка шумо метавонед мисол через Bluetooth любой телефон подключать кунед. Так, источник на Bluetooth, полный мера ва ҳамаш. Бо медиа да мебдрои источник App Connect или как там гуфти русо. Инҷа чисто iPhone шумо метавонед подключать кунед, только iPhone. USB, радио, автомобильные настройки ва дигару дигар. Шумо метавонед навхе телефон кати гап занем, фон бидроен Galaxy A40. Так. Введите номер, контакты. Идет импорт контактов. Проверьте, не выдают ли мобильное устройство запрос на подтверждение импорта или совершенно. Так, инҷа телефон проверка кардан дар корда. Так. Вроде мада ҳеч наёмад. В общем, неважно. Так, бародаро, салон беҳтаринай. Ягон ҷои чи нестай. Мақсад чизе ки ҳаста шумо да пурра кардан мефаҳмонем. Единственный дар ин мошин чи алишдаге дар ҳами именно Volkswagen Polo назар ба старый то, что буд. Иҷаш полный ҳамуай. Чихеле ки да старый буд, ҳами хел буд, ҳами хел мондай. Подлокотник. Чи меган, чихеле меган ира. Так. Бардачок, кому бардачокай. Так. И ария машина ҳамун чизаш, система. Инҷа вроди барои очки мондан ва ҳарчи ба ҷо мекардан, так кнопкаи сос визов дар кор нест. Да и набудай ҳозир. И карта водителя май да инҷа ба ҷо кардан мондагим ки ман кардан сразу бчаспонамаш. Заводить кардем. Подогрев сидений ҳардушта ҳастай. Так. Пробег уже 15990. Так, инаиша 0 накардам хелашид. 50 км мондай. Дар ин айҷа мо метавонем спокойно кнопку кати управлят кунем. Чанқа мехра ози 10 литру 600 грамм хурдистай. Чисто по городу. Хама камтар иногда тезай мекунам, мисол бисёр газ метам, аями сабабай. Максимально 260 нишон додаги, ма уже 200-220 қариб ҳай кардам, спокойно меравай. Сабаби ки мошин хеле сабукай ба фикрам. Так.
управлять кардани чизо кати боковое зеркало ойнао кати. Так, чекатки неправильно кадам. Ага. Ина рафт. Торпедорам хела фасон кардаган по сравнению то, что пешаи быт пластмасса ранг дига хел блогеру мезананку, как будто ягун чё мефаман. А может реально мефаману, маули уха опытный нестему, лекин иншалла дар оянда ислом мекунем. Так, примерно берун дару нишонам хелай бародаро. Мотор як 6 110 лошадиный сил ба забони тоҷикӣ чӣ хел мешава? қувваи аспӣ ёки кадоме ки медона комментария да бинависем бародаро. Я моменти дига иншалла як рӯз обязательно видео мекунам дар бораи камера, видеорегистратор ва дигару дигар. Обязательно. Так. Салоншам колонай ягон хе минуси чиз надора бигем, конкретно то, что майда ёки некомфортния ва дигару дигар. Детское кресло бародаро, кадоме ки таксиян обязательно бигирен. Як совети бародарона барои шумо, чунки детское кресло кати шумо заказотон ду баробар қиматай назар ба эконом, ранги комфорт мерава. Ира рӯзи гап як бародари тоҷик мо додод, ман кард гуфт такси яка намехарӣ? Харидемш. Дальше самое главное, самое то, что мада маъқул шид дар ин мошин бародаро, бовар кунен ман аждатам надоштум. Машинаи давдум медонистум, бо вақте ки хидат мебини, хидат ҳуй мекунӣ, бародаро багажа нигоҳ кунед чӣ ҳуй мешава. Вообще прикольне. Опа, уишид. Деҷа бо метонем оянда да камера бзанем, проблема нест. Ина багаж бародаро. Ранги Шкода Октавия кардаган, ана хела колонай, бисёр чи мисол ҷо мегира, бе ягон проблема. Москва. Как всегда, гуфти Русо, постоянно даиджа бояд я проблема боша. Вақте ки проблема набоша, ягон хеле криминалный, некриминалный моменто, Москва нестай. Ҷа район Митишия бародаро, ман росига моикад ромадам, ай моикаб ромадам. Дар иҷа намедонам чизе ёфтагиян, чизе кандестиян, ГАИ, ППСнико, милисо, пожарнико, МЧС, ҳама омадагия, короче, як гаража кандестиян. Ак намедонам, худо оқибаташ ба хайр боша. Хотя мне всё равно. Гуфти Русо. Дальше мерим бародаро. Так. Насчет лайтбокс наклейкам дута сухан мекунам бародаро заодно, чтобы дигародам дарс боша. Бародаро правильно буфаҳмен, манам мехоҳам бе наклейка бигардам ва дигару дигар, тем более ки мо мисол кам блогерӣ мекунем, сёмка мекунем. Хубтар ки наклейка набоша, мошин чиста тонировка кардагӣ, лекин главный роли да ки бозӣ мекуна бародаро бисёриё намефаҳманд. Наклейкаро бизанен, кор кунен, заказ мереза, просто мереза, реально шумо успех намекунед. Таксопарк Ватан бародаро, 3 сол шуд кариб ман катишон кор мекунам, ҳамкорӣ мекунам ва шумодам совет метам. Обязательно номерое ки дар рӯи экрана, номерое ки дар описание ва дар комментариян зам занен, айнои мо гап занен, подключат кунем. Праваи тоҷикӣ кати, самое главное 3 сол стаж бародаро. Праваи тоҷикӣ, российский ва дигару дигар 3% комиссия мегиранд. Шумо любое время метонед сума самостоятельно снимат кунен ва самое главное то, что бародарони тоҷикан метонен вообще ягон фикри леви прави накунен. Обязательно зам занен, подключаться кунену бо ҳамроҳи мо баромада кор кунен. Дальше рафте. Бародаро намедонам чӣ шумо да бифаҳмонам, нархе кунем қарибтар, фасонтар меояд. Чӣ кунед царапинара дидесен инҷа даю ва дар инаиҷа плюс камакаки дига инаи лабавои стекло да омадагия. Ҳаракат кунен, эҳтиёт кунен вақте ки раҳои дур мерем бародаро. Май мошин кати росига тарафи Нижний Новгород вақте ки трассаи Калонда биромадавдам. Дар ин ҳолат чӣ хеле ки просто не откуда гуфти Русо як резин мепара, дар капот мезана, лабавой да мезана, мепара мерава дар скорости 160. ман рости гап нафаҳмидам ай киҷо паре чӣ шид. Ман кардам дидам ҳамин ҷамъи хелдай. Рӯзои наздик мо иншолло ира ислом мекунем. ҳозир манам рости гап бародаро ҳаракат мекунам, як чизи результати хуба ба шумо нишон медам. рӯз ба рӯз азёд кардестам, хондестам, изучат кардестам. гуфти Русо як
чизи хуберо ки шуморо правильнотар камтар бифаҳмонам. Но все же гуфти русо бародаро чи камбудӣ чи минусе ки дар ҳамин видеои ман дидестен мисол ягон ҷоша ман нафаҳмондестам хушрӯ ва дигару дигар бе ягон ақурат бе ягон суханои хабе бародаро дар комментария бинависен. ягон ҷои чиш неста. иншалло дар оянда ман ислоҳ мекунам. просто ҳаракат кардастам ки як чизи хуба шуморо бирасонам. тариф эконом дар Яндекс такси бародаро 2020 мошин комфорт даи намедроя. самое главное детский кресло бигирен беҳтарин чизай. детай дигар сухани бузбала нашод кашиши мошин бародаро беҳтаринай. дар ҳамин именно мотор объем 1.6 110 лошадиный сил қувваи аспӣ меган чихели меган ба тоҷикӣ и беҳтаринай. мо метонем одновременно алиш кунем. мақсад ҳар одамиро ҳар хел оценивад мекунад. як хело меган спорта як хело меган механикай. манам фикр мекунам механика да медарояи именно ҳами система чихели ки шумо дидестен нозе да табло. так вақти нахекунем як таъқиб мекунем уже эс пайдо мешавад. мо уже скорости 14 рафтесем. ман метавонам хел регулировать кунам. мисол так 4 3 6 5 6 3 да мемонам. кашишиш хела зиёдтар шид. не мо аз 3 мефурем обратно деда меорем. в общем и чисто барои ҳамун моменте ҳастае ки мисол шумо метавонед дар вақти манёвр кардан вақти абгон баромадан хела ёрдами зиёд метиҳа бародаро. обична ман использовать мекунам ҳамин моментуро. мана бисёртар экран махфул шид именно дар Volkswagen Polo. мо як хулосае да омадем бародаро. имрӯз пага командамон сабират меша. иншалло рӯзои наздикам ваша хитом мебинем. то есть как чихел мо ният кардем ки дар як ҳафта 2-3 видео бирӯя расписания кати примерно мисоли оддӣ меорем. рӯзи душанбе видеообзори мошин. ҳар ҳафта рӯзи душанбе видеообзори мошин. фарқш нестае чӣ мошин кадом мошин. просто видеообзори мошин. рӯзи чоршанбе ягон иммигратсиони тема дар бораи такси документ ҷои кор ва дигару дигар. рӯзи мисол шанбе мо мемонем ягон видеое ки мисол ягон путешествие ягон шаҳр тамошо ягон ҳазму шӯхӣ ягон социальный эксперимент ки мисол 2-3 чиз да як видео медроя. мисол да як рӯз да мисоли ҳар ҳафта вайра мо алиш мекунем. а то что именно дар рӯзои душанбе мо ният кардем мисол видеообзори мошин реально ҳар ҳафта ҳаракат мекунем видеои нав пешкаши шумо бигардонем. рӯзи душанбе видеообзори мошин. рӯзи чоршанбе ягон иммигратсиони тема дар бораи корбори такси права документ ҷои кор ва дигару дигар. ва рӯзи шанбе ё ин ки бозор иншалло ҳами число ҳами датора мо аниқ карда кати команда сабират мешем. мисол як командаи калон тайёр мекунем. ҳамаша пешкаши шумо мекунем. хела шодем хела хирсандем ки имрӯз уже 20 000 шидем бародаро. лайк комментария поделиться кардан якум очередь бародаро. ҳамин ха чиз барои мо кифоя ҳастаем. вақте ки мо мебинем лайк комментария мо уже хирсанд мешем. мо мебинем ки мисол результат шидестаю далши ҳаракат мекунем. пешравии мо ва дастгирии шумо. алло нигоҳбонтон бародаро ба воситаи WhatsApp, Viber, имо чихел ки метонен ба шиносотон ҳами видеоро роӣ кунен, паҳн кунен, дастгирӣ кунен. ягон камбудӣ боша нависен. иншалло мо дар оянда ислоҳ мекунем. лекин иншалло боварӣ дорем ки камбудӣ хела камтарай чунки мо хела ҳаракат кардем. дар панои алло бошен. худо нигоҳбонтон бародаро. то боздид. самое главное инстаграм да подписаться карда якта саломи бузбала ай YouTube гуфтама да роӣ кунен. иншалло ҷавобша дар инстаграм мегирен. Timurka.se хеле чизо мада намега. салому алейкум.